Sada ćemo se upoznati sa mogućnostima kupovine sadržaja Online Teacher. Naime, kompletan sistem je tako zamišljen da sve sadržaje, a to su lekcije, testovi, gramatički testovi, ne možete jednokratno kupiti, već isključivo koristiti odgovarajući vremenski period. Taj vremenski period je najmanje mjesec dana, a najviše praktično nema ograničenja. To znači da su sve financijske obaveze organizovane po principu pretplate. Ta pretplata započinje onog dana kada je otvorite, kada je aktivirate i traje uvek 30 dana. Da biste provjerili koje sve pretplate imate, koristit ćemo ovu opciju My Account, koju ću ja sada otvoriti za našeg korisnika i vidjet ćemo da ovaj korisnik trenutno nema nikakvih pretplata, a to ćete uvijek moći da vidite kod opcije Subscriptions, pretplate. Ovog trenutka kod ovog korisnika nema aktivnih pretplata da se prikažu. To znači da nijedan od sadržaja Online Teacher trenutno nije dostupan, što ćemo odmah lako i vidjeti kada kliknemo na ikonicu Online Teacher. On će nas vratiti na početnu sliku i recimo kod njemačkog jezika ćemo da otvorimo lekcije iz njemačkog jezika i vidjet ćemo odmah da ni jedna nije dostupna. Identičan slučaj će biti i kod gramatičkih lekcija. Kod gramatičkih testova i praktično kod svih sadržaja koje se ovdje nalaze. Sada, primjera radi, želimo da se pretplatimo na lekcije iz njemačkog jezika. Jednostavno ćemo ih otvoriti. Kao što smo malo pre vidjeli, one nam trenutno nisu dostupne, ali imamo ovu opciju Buy Subscription, kupi pretplatu. Nju ćemo kliknuti i dobit ćemo sljedeći prikaz gdje možemo da izaberemo jedan od 3 načina plaćanja. Prvo da vidimo neke osnovne informacije koje nam se nude na ovom prikazu. Prvo je naravno cena. Možemo da vidimo da je za njemačke lekcije, za lekcije iz njemačkog jezika, cena 9,99 eura mesečno. Naravno, vi plaćate u vašoj lokalnoj valuti, iz koje god da ste zemlje. Zatim je vaše ime i prezime, to je ono ime i prezime koje ste prilikom registracije zadali i, kao što smo već rekli, 3 načina plaćanja. Od ova 3 načina plaćanja ja bih izdvojio prva 2 u jednu grupu i treći kao zasebnu grupu načina plaćanja. Naime, plaćanje uz pomoć PayPal servisa ili plaćanje uz pomoć kreditnih ili debitnih internet kartica podrazumeva da će izabrani sadržaj odmah automatski biti dostupan čim se plaćanje izvrši, dakle bukvalno u roku nekoliko minuta. Dok plaćanje bankarskim transferom ili, to su najobičnije bankarske uplatnice koje možete realizovati u bilo kojoj banci ili pošti, zahteva najmanje 24 sata. Sada ćemo primjera radi demonstrirati kompletan postupak kupovine pretplate uz pomoć PayPal servisa. On je kao prvi već i označen i treba da kliknemo na taster Sign up, prijavi se. Čim smo kliknuli na njega, on će nas odvesti na sljedeći prikaz za plaćanje putem PayPal servisa. Čim se posle par trenutaka aktivirao PayPal servis, vidjet ćemo još jednom za koju se pretplatu prijavljujemo i koliko iznosi mesečna pretplata. Treba da kliknemo na opciju PayPal Checkout. Sada treba da upišemo unutar polja za e-mail adresu
registrovanog PayPal naloga. U našem slučaju i kada je gotovo, kliknemo na taster Next. Sljedeći korak će biti da upiše lozinku za taj PayPal nalog. I kliknemo na Login. Čim je PayPal utvrdio ispravnost unetih podataka, pojavit će se takozvani račun, gdje će vas još jednom obavestiti koliki će se iznos skinuti sa vašeg PayPal naloga i samo treba da kliknete na opciju Agree and Pay, slažem se i plaćam. Posle par trenutaka automatski će vas PayPal vratiti na Online Teacher, gdje ćete unutar opcije Subscriptions automatski vidjeti da ste se upravo pretplatili na lekcije iz nemačkog jezika, da ste platili 9,99 eura, da ste to platili ovog datuma i da ističe za mjesec dana. I sada naravno da vidimo šta smo kupili. Kliknemo na ikonicu Online Teacher da nas vrati na početni prikaz. Otvorimo nemački jezik i da otvorimo ono što smo upravo platili i vidjet ćemo da je sada kompletan sadržaj dostupan. Dakle, PayPal automatski otvara onaj sadržaj čiju ste pretplatu kupili. Sada ćemo isto ovo uraditi, ali nad lekcijama iz gramatike nemačkog jezika, s tim da ćemo sada koristiti internet kartice. Vraćamo se naravno na početni prikaz da bismo izabrali sadržaj koji želimo da se pretplatimo. U našem slučaju to će biti nemački jezik i gramatika nemačkog jezika. Identičan je postupak, dakle vidimo da nam sadržaji trenutno nisu dostupni, idemo na opciju Buy Subscriptions, odnosno kupite pretplatu, ali ćemo ovaj put izabrati plaćanje bankarskim karticama. Kliknemo na opciju Credit Card uz jednu napomenu. Credit Card ne znači samo kreditna kartica, već i debitna. Isključivo je bitno da od vaše banke obezbedite takozvanu internet karticu koja u sebi, za razliku od klasičnih kartica za plaćanje, ima i jedan trocifreni kod. Dakle, izabrali smo opciju plaćanja bankarskim karticama, kliknemo kao i u slučaju PayPala na taster Sign Up, prijavi se, i nakon par trenutaka će nas sistem odvesti na sljedeći korak gdje ćemo uneti podatke za plaćanje. I evo dobili smo formular gdje možemo iza njega da primetimo dakle šta kupujemo, u ovom slučaju gramatiku nemačkog jezika, i da su uslovi ovakvi, dakle 9,99 eura mesečno. A u ovaj prozor koji se pojavio jednostavno treba da kliknemo unutra i da ukucamo ili prekucamo sa kartice njen broj. Ne morate praviti razmake, to će sistem automatski da uradi i automatski će da prepozna o kakvoj se kartici radi, u ovom slučaju Visa kartici. Zatim treba u donji deo da upišete datum kada kartica ističe, to također na kartici piše, i evo ga taj trocifreni kod koji razlikuje internet karticu od klasične kartice za bankomat i za kupovinu, CVC kod, on je na kartici jasno naznačen, ja ću ga sada uneti i samo kliknete na taster Submit. Par sekundi posle toga sistem će uraditi kompletnu bankarsku transakciju i vratit će vas nazad na
prikaz Online Teacher, gdje opet, kao i u slučaju PayPala, unutar kategorije Subscriptions, pretplate, možete da vidite šta ste upravo kupili. Sjetite se, evo prvo su bile lekcije, to smo platili sa PayPalom i evo prvi deo koji smo platili sa karticom, on je također napomenuo da je aktivan, ovog datuma smo ga kupili, odnosno pretplatili se, a ovog datuma nam to ističe. I kao i u slučaju PayPala i sada nakon plaćanja bankarskom karticom možemo da proverimo šta smo kupili. Kliknemo na ikonicu Online Teacher da se vratimo na početni prikaz. Idemo na nemački jezik i setimo se, lekcije smo kupili sa PayPalom, to smo se već uverili da je aktivno, ali sada nas interesuje kakva je situacija sa gramatikom nemačkog jezika koji smo upravo platili bankarskom karticom. Čim je otvorimo, vidjet ćemo identično kao i u slučaju PayPala, evo svih 9 lekcija gramatičkih su nam dostupne sljedećih mjesec dana. Sada smo pokazali plaćanje PayPalom i plaćanje bankarskim karticama i sada ćemo prikazati i treću opciju, plaćanje klasičnim uplatnicama. Vraćamo se naravno na početni prikaz Online Teacher i dalje ćemo ostati pri nemačkom jeziku i treba da izaberemo šta sad želimo da kupimo, koju pretplatu. U ovom slučaju ja bih predložio testove za pripremu ispita nivoa A1. Naravno, sada već znamo, na osnovu dva prethodna primjera, trenutno su nam nedostupni. Da bismo i ovu pretplatu kupili, kliknemo, sad već znamo, na Buy Subscription i od ona 3 načina za kupovinu izabrat ćemo ovaj posljednji, Bank Transfer, gdje ćemo i dobiti jednu poruku. Ovu opciju možete izabrati ako nemate validnu karticu za plaćanje preko interneta ili PayPal nalog. Dobit ćete podatke mailom o načinu plaćanja. I baš je tako. Dakle, ova opcija treća, za razliku od prve dve, zahteva najmanje 24 sata čekanja, ali da vidimo kako izgleda. Dakle, kliknemo na opciju Buy, kupi, i sada će nas sistem obavestiti o načinu plaćanja za ovaj deo. Kratko dobijemo informaciju o ceni, pritisnemo taster Submit i sistem nas vraća na prikaz pretplata, gdje ćemo unutar Subscriptions, pretplate, vidjeti da će se pojaviti i ova treća, evo ga, testovi iz nemačkog jezika, ali nije aktivna. Također, ako se vratimo na osnovni prikaz Online Teacher i proverimo unutar nemačkog jezika testove za A1 nivo, vidjet ćemo također, za razliku od ona prva dva, da nisu aktivni. I ovog trenutka, nažalost, moramo stati i sačekati da dobijemo mail od Online Teacher, gdje će nas obavestiti o načinu plaćanja, da realizujemo uplatu, da Online Teacher evidentira vašu uplatu i da vam otvori, u ovom slučaju, testove za A1 nivo, da vas obavesti o tome mailom i onda tek možete početi koristiti. Dakle, kao što smo rekli, ova treća opcija bankarski transferom zahteva najmanje 24 sata, koje se može još, nažalost, i povećati čak na 2 ili 3 dana ako slučajno to radite u subotu ili nedelju, jer kao što znamo, platni promet nažalost je samo radnim danima, za razliku od plaćanja bankarskim karticama, odnosno PayPalom, koji je 24 sata bilo koji dan, nema praznika, nema pauze.